Запрашаем вас до адкрытай размовы, до звонкай гамонкі. Бо 21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень беларускай мовы. А ці ведаеце вы, што беларуская мова самая мілагучная пасля італьянскай? І самая старажытная сярод славянскіх. А сабраліся мы сёння тут для таго, каб успомніць і пазнаёміць вас з народнымі святамі і абрадамі. Моя дочка у садочку, ружу, ружу полі, ружу, ружу полі, а милые ручки колі. Коли ласка, заходите, гости дорогие. Добрый вечер, щедрый вечер. Ходим, громадой, усіх віншують з колядой. Откуль вы гости, дорогие? По свете ходили, усюду бывали, дивы дивно сустракали. Повторяйте за мной. Я умею выражить. Покажи-ка, девка, ручку. Положи-ка гроша в кучку. Усю правду скажу, усю истину. Ты будешь письменником. А я? А ты будешь швачкой. Я тоже. Ты будешь лекарем. А мы ведаем, як яе падняць. Ідзе шэрагі ваўчок, схопіць цябе за бачок. Мы читаем белорусских классиков, чуем прыгожую мову у тэатрах и не перестаем здзіўляцца яе багаццю.